Ka Little Flower Higher Secondary School Umulong West Gentle Hills District hapo kejingpet jong ifada Polycarpus Shella kumi principal pada hakajok kapor ibadairu i parish priest jong ke Umulong parish kala pelong ya ka program ka bekerpang menta kesengi kalai pelterik jong uni benai nailor arja arpoar ban rakhi pendon burom ya kesengi burom jong kilong kemilong kepa ke bangi jutip kum ke parents day hang ni hapalau jong kani ke yeng school. Kilong kemilong kepa jong ki kena skul kilayawan krui bani yok bentah hakani kasngi krau bat ngiyai ba ke pelau jong kani ke yeng skul kaladap harangkat ke jingidon lang jong ki father ki sister bat ki wei ki dong syakot sengobha. Las dangnya kani ke program haka porsipo bejemen step haka ba imas nyau bahalang dahar i MLA jong kenar tiang constituency ilalong kumi kongsan. La pediang burom ye kongsan nado na kejingkang jong kene ke skul bat layalam nengkong ye syakmat ban penher ya kalama bat hakajok keporu la ruai ya ke skul anthem haswa ban sedang ya ki program ki babot. Hakajing a jingkren jong i principal ilaya tho ya shibon kijing bat kijing ton kam jong ke skul hakane ke sengi bat imasnya bahalang dahar ila kular ban yarap ya kini kijing ton kam baro hakajingkren ke jong i. Hakane ke video ngin yoi ya baro kijing elek kai kijing ruai kijing shat kijing seneng jingkrau na kinongkren baper. Now we will have a hosting of the flag by our chief guest. Now we will have a school anthem.
warmly welcome you to this beautiful program. I, Vinasio Chalam, Gamli Viakso, Arvan Ikso, and Alfredo Chalam will be the host for the day. Nipdias Miopai, Piki Kimegikpa, Mapilep like Nangi Kipor Jompe, 1 second program. And on this beautiful day, you'll witness your children brilliant performance, and it will create, and we're glad about your presence. And we assure you that this program shall be full of excitement, and it will create some beautiful memory for us all. Yes, it's rightly said, days are not lost when memories are created. So now, without taking much of your time, I would like to call class 5 to present on the stage to give us your prayer dance. After the prayer dance, we'll have a welcome speech by our teachers, and after the welcome speech, we'll have a welcome song by class 12. So please get ready. Class nursery, KG and standard 1, please get ready. Lingbai Principal Jongi, Father Polycarpus Shala, but Kinohi Kai Jongi. Taking it up the Jingsing Kumen. Bangi Yolat, Ban Prolong Yakanegasi, Burom Yapi Kmegipa. Clemapi, Tarai. Kanigasi kamlong ay bat ngimla hero ban pelong te kublesi pun bapiwan bat seisi ngapriang sa bahay yapi sa kanigasi burom yapi kikme pa bi jongi bat kaltam ro bat ngai skem bat ikramen ba daga jingdon lang jongpi bagilla bat penpon peng bat pendek. Ya mentah kasih. So a very good morning to all of you present here today. So first and foremost, I would like to thank God for He has given us this beautiful day that we are able to get together here for the celebration of our Parents' Day. So I warmly welcome the SMC members, all the invitees present here today, and I would like to express a warm welcome to the fathers from seminary and all the seminarians. The local MLA of one Natyang constituency, as well as Minister of Legislative Assembly, Government of Meghalaya. So sir, we are grateful and thankful for your kindness to be always with us here. Whenever we have any program, when we invite you, you are always ready to be with us here for any program. So thank you for your help. Spend your valuable time and precious time being as the local MLA and minister. We know that you are busy at work, but you still spare your time to be with us. So thank you, sir, for your kind presence with us here to make this day a grand and beautiful day. Thank you, sir. So before I wind up, I would like to call upon Ms. Lana Kika Lamare and Sir Sebastian Jerwa to present a bouquet and Rendiatulem to our honorable chief guest. So I request all the parents and students, please clap your hands together as a sign of respecting our chief guest, Shri Sjabalang Daha. Clap your hands once again, loudly, clap your hands. So thank you, sir and miss, for presenting the bouquet and the Rendiatulem to our chief guest. And as I'm going to end up, so I hope that all
of you present here today. You will enjoy the program which will be performed by students, the students of Little Flower Higher Secondary School Umulang, right from class nursery up to class 12. So with these few words, thank you. Have a nice and enjoyable day today. Thank you. To come on stage and give us their welcome songs. And after this, we will have fancy dress by class nursery, KG and standard 1. After the fancy dress, we will have traditional dance by upper primary girls, so please get ready. Showcasing their talent will be the citizen of tomorrow. So now I would like to call our tiny tots to present on the stage to give us a fancy dress. We'll go.
ipa dewa anga happy parents day dan igasngi buram yang bibay ipa kawasuk kawakemen mentu gasngi tengah hajis kian entah kebuku emsak beriu pulang tang wakatele mendeyo ayam citi na principal waman no padar yang ini skur temem siang hoy wa kantai panghan yo cikentin argentin we share we kena skur ini tanengkong ne gesni tak wa penem buram mi kang gesni buram yang gibay gipa tegi kena skur entah siang to bakala piwa ne dan gesni wa to buram mi ya gibay gipa ne ya gibay gipa hi to buram mi ki man gesni kat wadang ini ini po pertai ile duk iki buram le ba kabay upa wa pen biang ye jing em kam yang pi kabay upa we ye le stom ye le krestom yo pasa yo pelas kuripi tahawat de yo pi ya kalak wa las kur le ba bun ki kena ki wam yo lat ulaskur nyo laki wa buto ye desta ditim tahawa kabay pa da pelaskur gipi snya bah chim khia ye kamram kam gi kena skur ka kena kepor laskuri to man go kepor ka wasya suktam ha ka jing im yong wi pa wi bru tahawa man go kapor go sangsung ento upar khadi dokat yete go sangsung reu man thile gi kena ki wa chim khia ye kamram wo to askur nengkong ning cham awala askur bi to mp ya ka plan mp ya ka thong yang pi wala askur bi men riet yi kwa piuman to wa mp ya ka thong ne pha bon ki thong yang ki kena skur jajer di em gi jajer ke thong yang ki em gi kena ki kwa uman doktor em gi kena ki kwa uman lawyer lene em gi kena ki kwa uman engineer kamte tang wa hawa em hi ke thong mo wu po a pi wa kwa I kamte nrei klem kit khiawan haskur hawala skur riman gesni tau chim khiai men na batai kot kinong hikai skur tau man thi ki kana ki wa pen melien wa man ki wa start up wa pala jeng mut ye wa hikai kinong hikai ta men na pa hayung upure biang thi ya kot ya gitu ki jing hikai ki wa da batai kinong hikai mình để dễ thương đẹp làm thế, họ đẹp cái này cao bát tay, po hayung, đem nên thế thì họ puren thì là cái con,แต่เป็นมันกี่ยพียาวมันที่กี่ว่าเสียโถยายตัวบะไตกี่น้อยไกเป็นมันก็เลยพีวาวยีพีกุศลในบ้านกี่ขนาดบนเส้นงานนี้แต่มันกี่ว่ามันลิงสละอีเล่มันลิงสละกี่เดดุกี่ได้ใบหาดให้พอเอกซามอีเล่ดุกี่ใบหาดว่าตัวว่าเอ็มพลาจิงหมดเขาบะไตกี่น้อยไกเด็กกี่บะไตพออายุชินอกกับมุนาก่อนempat deh, empure deh, ye batai di miss, ye batai usari ye skor. Dan nanti, hawa tak dua gituan ke subjek, hamtam ya ke jingken. Lebih akad ni ke batai competition, kawa ke jingken berkan deman ke wi ke subjek, kawa man compulsory ki kena. Ke jingken hi tak bonsen ki kena, joduna ki ye ke ni ke subjek. Tele duna ki ni ke subjek andai hajin sket ke jingken ni ko wa ongi ke mathematics ta subjek ko wa subhagi kena pas subhagi cisin wa ta mod de yo ba ji gi marks tang wa ile wa duna jingken wa ta ki kena hawala skur de ki no ka bataya skur pa hayung 4 de ki 4 ki ye batai sa ye batai ke misi ini ke jingken skor depa hayung 8 pi pure pi dia ke
jing ken go batai kia skur dan nete menda depiu pai menda depiu upure dania ye wa batai kia skur dia ulen pi ki bitawan ki bitawan an ki jing ken gi wa em ko ka tu balan nong te menda ye piu le kam te man ga sngi ben man ga ye pi wow sia tho pi ka ga jing ken Rambas mengibadah kami kecewa ngin dan buram yapi pat ya kajelang kali nama kadap sampels nem golden jubilee lechibo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
snap gosok wakmen kuyubang wachit wasang bat wo pensakan mu ya Little Flower Higher Secondary School Umulong hagini kapor dagijing kemen ko kro nagaliang yung Diang Snowbhai P. Sajisian Minister Wem Durom Yoi Shri Snowbhalang Dahar Kamu Kongsan Hagani Kasgi Burom Opensa Kenmu Bat We Enam E Burom Ya Gibe Gipa Yapi Gibe Gipa Kamtam E Gajin Kublai Sgi Burom Masuk Wakmen Yapi Waro Iwi Paiwi Yapi Paralambert Rector Ka Joseph Nadine Seminary Paralakon Tre Sutong Dean of Studies Father James Barre Assistant Parish Priest Kanamdong Parish Ki brothers Ki sister Happy Kidakot Young School Managing Committee Ka Little Flower School Umulong Kokin Toblang Nadu Ki Primary Upper Primary Secondary But Higher Secondary Ni kasni sa kanmo Hag History Young Ka Little Flower Higher Secondary School Umulong Kasni Wachit Kawarang Wayo Iwiyalay Wiyakmen Wiyasnyawbha Padhagani Kapor Egaching Kublay Kerpang Ipigibegi Pa Kuracha Chitom Duki Begi Pa Henry Ki well wishes Kinong Mensim Ibud Ibudia Ki Marjan Ki Marpa Yang Kachinong Umulong Bat Kelen Saudong Hagwa da kacing kemen ko kro P1 P chaka school yung ya chimentalang P wagi kon yung P kipayu kipara yung Happy Chief Guest Burom Shri Snowbhalang Dahar MLA Minister of Government of Meghalaya Umi usu kalian ya kajing tresitom Kajing Keloy yung pi Kulut ya kapor Kensai yung pi Kerengkat Guest of Honor Rangba Chinong yung Kachinong Bukendur Iperlok Buyawan lang Bat yang Ikom Serina Rembay Mi yukonya pi waro Gibegi pa wan icing kelam Henry jadi Wina perdi yung pi Kawina perdi yung pi Kam kinong Senran lang Umi khmat lang Ipi waro Ibe kipa Hagan igasni Kamada yupi Ki program Ki khon yung pi Kwa ukhana Ipi kajak Kwa mentu Usnem ar-hajar ar-kuar Em ki khana school Hadu 6,000 les pa So puprangut Nadu nursery Hadu class 12 6,000 les pa so prangut ikana school 20 haganika school Little Flower Secondary Higher Secondary School Umulong narugi class 8 harugi class 10 MLA section but additional section Tengkarugi Joseph Nadini Seminary Tuwaro kan thoblang dapoi haru 6,000 les pa so Bun Kiwawan Shim admission Henry Umiyu Pediang Nut Waro Nagadau Wakenya Ki kamera kelas Ki kamera Wato Sam Uchong Sobusan Sopau Haru Sobusan Ngut Henry Dahab Cover Hadu Nrup Hawle Ngut Nrup So Ngut Ki kamera kelas Ki kelas 10 Kiwarwai Ya kecil ruai Burami Pigi Begi Pa MB Hadu Chispa Prapuso Ngut Waro Duki kelas 10 Donhi Ki kelas 9 Lekamju Chispa Nyapau
ngut tam ke kelas 8 Chispa Sohausan tam. But uni usnem kecing kerku. Nadu kinong ikai, hadu ikena school, Korea krea citom. Pada yoi ukait yang so yang kecing tre citom yang ikena school. Pada inam iburom tang ika school hindre ya ke district Warokui. But ya ke Giant Hills, kentob ya ke east wa ke west. Hagau news nem yoi ya armut kirang holders uwi ha kekerdan wasu hawarok wi ke Meghalaya baru wi ha kerdan wenyau ke jimplay ya kibi kipa yang ini kena badbun yo distinction ha ke ambos lah ha 10 bar ha 12 kadi to ke jimtre system yang kinong hikai rengkat yang pi kibi kipa hawa pani ke jingbun ke jingkhamnya ne dang ye kelam uwi naki SMC member daong ladayi utmo ya kini kamadan warok uwi knangwa uyo ungiam lut warok lada slap dang yo chim kelas hini hamadan Henry mando kecing mem lat mem luti pada pi minister Burom yang besarkan Meghalaya kamu menunjukkan tadi ya ikentian kerpat kentian ut kentian nam yang ina kepor cekepor penap pensenyawa bisa cisin na kebentang kecing kam kuah kemadu yang ke school Little Flower kecing bun yang dikena bat kecing umi updiang ya kibitawan ya admission baru ni usnam arajar arpule rengkat kecing selok lang wakinong hikai katugani bat i dekat yang ke SMC wow you penmi ya kuwi ke section wow i ke pre nursery lene ke tai ni tot nagadau bun kibi kipa kwa ut bangki hadu udap ki khansus nam i kibi kipa umyo you like re i kibi kipa umyo you like hi umyo you like re habyang khani hadu wai school ki wahe badam you like re kenta temudi ami kajing temu penmi ya gini ki preschool dan kita ini tot ki play school kita ha primary section na kebentang we rap ibi pa tada em na pi kwa open line school hagin ki play school kita ini tot EP1 chim admission haulus nam 1 para pi minister Burom kerpat pi lada long kebala iti kentir kerpat kamadasnya udah dan nabi nagapor cekapor kwa iki extension classroom lada ye kerpat pi nagaliang ke school banagaliang ke SMC bat kibegi pa bu pi kam tu ratba klawat uang nagapor waap wasnyaw kami pertuit kami nam kami kam kublay sibun MLA wa Burom yung i minister wa Burom yung i bat kamtam hanya kilaman chief guest kamu ang udo usnam yung ihi pi dapoy pi hagan igathaw yung i bat i nagaliang kam ka school pen up pen snyawi pi ya kecing MKam kerki na gebenta ui kejin syakri ya jubun gualang ewa blai trai kendar perpu kerdo WP minister wa Burom WP kemet kepat pokoj pokya wachat wanang harkat kejin perpu kerdo blai trai kendar WP syakri archa lecha socha hadu sispasha na benta ke emlang salang kari bat kejaj bedru kublai sibun kublai ciajarmu
senang yang ga Bogondor barkam jo yawi nama bapak yang ni ga sponsor ga thao tin kali betul yang kita kali sebenarnya yang jengwan yang pi yang pedar yang brodar sister barkam jo dikon kham tam ye pi ke bagi pa ikon yang ge bagi pa go pelai skor hagani go skor tengah yo cipon kijing hikai dia ikon gikti ngam jo yo iki bruklo jo yo po film ni henrengan ni ke pas kom go yo mark mat bai tapi ya gi kami idor idar gi nrai phair gi hagariam go bai no hagariam go bai te phair ba to mcheklo to wile go chap men wa yo gi kna khiam na do nursery da mg kata ka sap ka telen yongki dawan gi lemba gi jing hikai yang nang hikai presibon gi nang hikai bahai gi kon gi ti ngai skema hadu gajing nang jing start le uman gi keju gajing start ko yo gi barkam tam guwi na man be ne naga be yang gi kon gi ti ko lai gi skor ni bah cibon gi jing gentu nai penta gi kon go lai sa gi skor barkam do gi kam tam mi pi gi kena gi cimenta dengan skema dio sup ha lemba gi jing hikai teo blai kan ra ko ku do ipi yo pi ka cek kia gi jing lai lu ti pi lemba gi jing start yo nang ye pi brom ni ka be yo pa war gi pi yu parai ulang salam ni tak tin presibon program gua sukses buat gua. You am guru mudu kata man gele ke Parents Day meeting celebration. Jin kublai ko kerpang lagi so principal guru me you man kau father upaya ini ke Paris. Kinong hikai ki member ki khot yung SMC ki kena school ki dia amai gumaya yongi ki items kyong pi gu per penhun krang not ki hon baya hakari ke chnong yongi le em ke expert kuangan hai poro chong te dang pasio yo principal du baya hai ni singaw kat kau mangal no mami halia kami mencabar kontri the kublai chibun organize is a wonderful organize ki father ki brothers ko moro ini
Kamtam ni kena skor yongi. Ke performance koman excellent. Yen wong dia kat yo ke national standard. Dan lu ke show ko company ko do ki por mencoharu kan diga presence modern worker kauman kami. Tai ku boleh le kamtam ni ke bayi pag yongi lambang di support ke yong pi. Kejingam lang ke yong pi. Ki guidance peman pi ki kon yong pi man kan diga skor go job. Pada tiba lah ini kat kau mang ani student dem ni kau kan les pak ngut approximately more or less. Sengaw sorong uang itu sengaw itu orang makau lokal yang beli yang pi. Neba, ye na uang. Man kau set example ni kita institution. Itu orang men kawan kedau. Waman betul ke best performance ke skor kuku ni kipor. Berjutip di bertuj little flower, lalu impor kisah muda lain. But man kala one of the most popular school in my constituency. Hagiliang moro, hagiliang ke results, hagiliang ke Q-stat, ke number of students. Kesentar bukan kau man kani, hai poda man kau first time orang melewat adar pra. Kini kita man gi kelu gi kejam. Ikut gibiar, karena ini yo dekrek kelam ini tahun sekarang. Kini men kawan London man itu kerja krek London ni. Sengau tuai waktu tu itu berole. Dia pai cedin kamtan kino hikai kuman kam ki bay kipa ki second parent of student. Ada yang niau ini lah kan bi ketulok koyoki. Mirakat wei kamu krek ni. Ku play kerpangan kali ni orang kau MLA UP. Keep it up. Cakri UP yang kejat guru yang kena yang man lo blessings, man lo kabu, man lo blessing kamtam yang poorest family, yang bayi pag wodo. Siapa tu uhikai penstat kamtam yang kena nong kedong yang Facebook challenge ku Chimki por usauto, dunai ke facility, dunai ke grammar yang English, dunai ke presentation, dunai ke liamora. Handai sau sarang orang ni wahini ke kamu yuwa. The active principal orang organize ke program tu, hak student yang ikutang cepat kan wisdom le. Dari kat gitu student kurang lai yang ke degree level. Kini iman kiri orang atau iman deku der kat ni bagi kita di school buan hapok city haitan. Kemu hamtam ke problem sekawi amgo. Nak yang institution ke school yang ini. Bon sen ki bagi pa jo amgi laki jom bagi singau. Kamu uwi por kelam fadar kelam ni lam to ro bakalam ke kau kong. Kewini iman baik. View tu man power cenderung lai skuru na. Ketu man kerja sekian. Neba waro ini kan apa lai skuru ta. Kuyu sidu tu inong hikayan. Neba kinong bom kinong choi kinong peduk tiak peduk demi kap kena skuru. Handai tu keno demiat dalam begitu kinong bom kinong choi imani kat kau man kati. Ngai por lai skuru betul tu kalau tu porum begini kau hek yang Nga mana jam exam tu thular kamu nu khadi ginu di ulai krekot. Handai mana lai kelas 10 tu realize bahwa itu ya I made a blunder mistake. Janwara dan TV sang thui. Ye am ki wara hani selak dau pertai. Lalu dap biang ye am is yung umian ubah. Ye stop sulagi tat posat. Ye ulai kari motor besar, tahu kan mau demiat lah. Borang itu mio urak soyap tau, like ni start UMI, dulu tahu urak soyap. Iu memodai, iu memotit hayawahan. Tubuh kevi tau kecingkir par kamtam kan otak ni ke Parents Day. Kamtam ni ki bayi ki par yongi. Tau tibi kamanu pelat por ki kon yongi. UMI tau genurais timing. Bonsen ni kinong kedong deng pelas kur kondeng bukan uniform step. Imjo tim cawon am gikon ni lah. Mana wan gikon ni sim jo tim kuliah benes.
kasugi uwak na lebak katkam gapor mani giburu bodok nang bayi iki ikan majority ki parents kat kau mangani na bon beli kum tu pura buti kam tam kanong kedong yogi tenai dai dau rap duna ko sa tu to hadu kawan am kam study tip ngawong ibito study tip to ke weapons katier sko ra bi kachola jawan dan chambi won rumah hajon kat rumah hajon le dan tim tong tho bertut plek ngayo plek kedur kedar terjak ling besar hanen do ki bru kat modo le sin proses ki degree uyo bri ko yong le mangi gole de ko sing kentai le kentai ki de ko sing cendang ini ba dem gi kerdam dem gi degree go gi rak kat chola lagi kani te ko kam pun sao thu ni khoni ti yong i begi pa am kam gi kre lang ba yo sao bujan emni ode ki kai lain mulu mula burjong sarkar tu mcha ni pen pil kena na da bon gi begi pa go komen ngate pa ye pakala bi chim sting bi ye dong bi ada pas bi kon am kam kre kon na ye mande mitrik yang tipi tong kuli bertu dia parang na bon ko sao tu bakala ni katu ya ke bai school lai bakana kekai lain demi ko biam cha do pil kena keno duhai no sao tu bakala dia ta ketu to mang cipta ko sarkar rap yang kon country na bon bodo besem chen mon ulai kam te to upro de education yo bi education system ka ma ani de pher ba ko ini udah kalau to por corona arsenal yo ikenang to exam na school ko pai tu laboni ku kali perlok dan bai ramiat ki sol ramiat ki ma haringa oi bi ka tu dawan ke normal si dawan mengo mem di corona ham minot bi ham lai kam tu i arsenal chor lai everything should be in order saya ni ko sa sorong nang kalino principal ni wag resol akan ni ka sekolah do kelas 10 adu 10 plus 2 man go resort ko bes dan kita to ki performance jam kani ke skur to kamai ko ni ki por mi bu khang ye di ku speed yang ni ke skur ada pai hi won mun benta kata to do ni ke ni ke dawa ke result to ke report card ko penyua kani ke skur to hika untuk naik met uniform untuk naik biang ke buildings untuk naik biang ke wahe ke result tak ke result upenyu ki performance di sekolah kan kamu tiba to nado ke kelas 10 nado 10 plus 2 almost 100% am bisnem 100% pas kena what am gurio tok ten la sa sorong kena itu ro kumi na ke kondusi yo ma kami man bai ki man pa ki no ikai sang thu dalam ke won problem what am bai dong am di bang em area to rural area te sang bhaw yo corporate lang agile ro yo mani go job yo mani go lai chikman yo mani wa tof utbit lagi givi school tof gi ila udami in the money go one of the qualified school hagaben jai tiap yo upo chikawi ni banta kadang chongon ne tinga ni berkat de gawin berjimur dengan ma ya porong tu ini nau manggil itu ma ibris orang tahu kini kami nak mikir orang kita dengar kuat kerja sarkar bagaimana ditrik ini mana kaya step ikam kini mikmat ngopi ledo nyau praji step ledem guan am kam ci cispangun kende bangun to guan kerja pan kerja sarkar kemu yongi kini am kam mau sautu ya kam tam kau kolam nito this is the right place untuk parents meeting mudi pernah school kon deb yo ukre sahibi wara ukre sarkar wara kata manlo one of the agenda hadre wa am stad hakti kan mau keluti wai ka buntli em go apply kam sarkar em go sanki le jong bon sin chamito 90% 95% do hagini state ko hai mem concentrate rega kam sarkar lai to haga private business ki oki tawala luti ki ulai to ledem ki kadana ketika cholai ni
Kani to ke problem ko face kam tamaka state yung imo to. Dang duna akili ngoro. Otang usang bertintip le. Kok kira sarkaru. Kani kenmo. Nangkong complete ke degree ke yang pi. However ke degree you apply kam sarkar no problem. Yi sanki sankan Pakistan yung i. Ngakan mo nga sa uwi do wala kelas KG HITS. Nga commission na to ngam krek kam sarkar ngam benu cakri hapo yung gibiterwan na kita to target kyo nga I will be a king in my own kingdom. I don't want to work under somebody. Kita to target kan mo bini wada week program ko launch UML yung gijuay mavailan mikicela ke skill development program. Ketumur ke program uhikai ya pigi bayi pa ya pigi kon yo pigi kamu nyenyi la ka jong tam mau pa yung businessman he wadai kuai dai beti lo business utu wadai do share boiler lo business wadai do kan chal ke business ham sa tu bakla em gawi ke porom ko nai bini wadap kamu le manai bro em wi chief engineer or director ng wi department mko ako na bertu ya sarobi lai tur kita kesonde, daga biba, lai tur cita celau bersiang. Teman apa daga celong kuat ke lem yo, kuat ke kuat lem yo, tong kita dedep atau belum somjai ni, jan mudi yo dukan baik. Tong tu ciuman dia director, kelima kini jan yung hewan yo tang mudi na. Kelima kita malah lai cak macam 1 kilometer kita bonduk kini yang teri. Duk nyam chong rawai dukan bibaran. Dia lagi. Mana po ite? Idukan kendok sabutuli. Em gudai beti keliap, em gudai em gudai cha, em gudai dok mo ila emi. Ada kacang bisnes. Mana po dong tu cuan dia dah im atu. Tet no het kacam na. Mana tet kacam? Tadi dong ai si cini na. Mandi cini dong cara gurim dan kopiak mi ubang neme kaman kai dukan mo bekrem ang mi suki to mi cakri nga to malik ke pare ang mi dukan to yo nga ande bos mi to cakri du pak krek se ben bibane to pak krek ko mi wan di bibar sini na suki to cumen jer keu to plam dente uknawan dukan sawan dukan kuaye ang mi suki keu no mi to worker mi to cakri sarkar nga to malik I'll be a king of this dukan to me. Di kat waya. Te to ko maro. Nei te dau be a king of your own kingdom. Be a king of your own kingdom. Tentu lu jikir meni ho pas ki koni proses ki degree ko hai. Em ko privilege ko lai coaching class ko phe ter ko mangani. Em go lai engineer, em go yo doktor, em go lai professor, em go lai lecturer. Kenuksa ko kintam ko manabi untuk do puyu he dan orang ke state TV ko umanga ilang tausan pun wahe yo nga o dan karon sne meti yo bine manu one of number 1 businessman in the state in the northeast o bro tampuram tip terus bigi kon bi ko stat ko tip ila do jengkerman bi ila pentro bi pon bi im yo kreina Mem wonu buru sedang kata wakha bay hajrong spa bay. Kemo na biana. Lado ma pakem budaya vice chancellor wenihu. Charong wa kacang wotang di myo. Tanggalai myo dengan carak bombeti. Kalau ya bu manu vice chancellor wenihu yomi. Em ke quiz yang korbeti ke tu jo penlek amita poti bila dapat di. Em ke wi ke quiz bongi. Lampak kelapa utarkan lamtok rumeninya. Onggi yo teler TV. Hai tayo prapa pras nempas triku. Yo le prapa 5%. Prapa pras nempas triku. Hautarkan berejarkan mungkin mudangan gitu ya apa bisa. Utai to ile kwa uya kau pas triku. Kwa kana to ada triku na. Tenete daw iban kakaman kadamani kejuk ke young dan new generation dem di komputer dem lu woro dem lepak ke fasiliti ko kamat yang pi mencua ulen dah beti bena jua yo belaskur ura barat tik tinda tik ke bena selong kan kau
man kan ke komputer yang bahkan ben yung pi. Ini ko facility doi. Is small world under your heaven. Kini waro to tu pakiman ki kon yung i. Dari ki bai ki pa ong ki kon ni kaya tang de pagayo ke sarkar puran. Tor betul ki kon ata. To ki bai ki pa ki kon lai skur crack on yo man sa happy mister. Uto kon do suir na chai ata. Ada chembe iwan kinong jongi dam kata sampai cari besi yang crack pada malai skur na. That is a blunder mistake yang ini cukupani. Hakan ini cukupani ulai bi cepat office ulai bi dengan thumping car kai bi. Mencak dengan juk. Elak pun gitu kau tahu perang pulau sam terlibu gini. Yang tinggi berugi. Dan joyo bi kata nong. Sam terlibu pulau mana beruhat tak kita melihat rakyat kemak ni. Yang haram tiup. That is a good policy. The best policy is always encourage for everybody. Kenapa demikian? Amu Abdul Kalam, who expressed dari India, kapan tu amu? Amu wanu buru butik umaya nakongi bagi pa, waar kinongikai. That is not fit to be the sons of the parents. Kenapa itu? Kifres ikut wat bon teligu mi kita ngabon sen unang abigi. Ngaju pai ikut wat yang niki world famous leader po yang girls YouTube man lagame. Man pai gitu biya i nama man meli. We are not the true leaders. Pai kan kau mangan ikan uksa ko kita bukan nabi. Lalu pai biya wan kimentajo kelam guru. Ki politician ongi kita dukung betul ban, dukung bangsa ban. Kita tahu ke psikologi, ke mindset, ke yang baru kita. Mungkin nugi tahu politician tahu cakri yang pi. Hawala iwan tahu bonsin do tiak lo dem ni mentagi pada. Kenuksa ko kita mau halai bito, ialah dia cakap mau. Baik pingat macam kiri di bosat, orang berkemas sama bahagian mau ini kau ni. Kemas sama bahagian mana perwah kau ni. Ngau omai bihadun ni kesini. Ngau pucem yo untuk dawai yang koni kurimi family yang ngah dalade. Mana cutom ke bisa hok dia tu dawai lah berlebar. Tanggal top lu menang lu kurim lidar atau arti siapa tiap liu tiap yunua. That is the life of the politician. That is the life of your family. Kemudian dia tahu lupa kibruta what actual happen on the field. Hawapa itu nasib si misinya per. Tuhan itu dah. Mi kita kat mi ikunda. Dep mitrik, dep degree join NGOs, join sen bahalang, yang untuk join. Am sen bahalang kumiat with due respect. Am giskat tu kani kucing kabu. Tahu kan muha. Kalau ini koni wicong happy kibegi pagi upi. Ham base tu pergi nongikai. Charity begins at home. Lalu pim stang penayung ham yuluti penbiang betul usen ini konbi. Lalu igu nabar kita ngikai principal seneng idau ke ikon. Ya betul demi wadah kebaik wakang lah nam kelam kelam cina. Kini tau kenuh biar, tau kenuh biar ni. Netai idau kepercayaan motivian, kepercayaan windong. Hab emi gue jadi aja, hab emi ke coordination. Habis ini blueprints nak mentang family ki kondau hai mesti begini. Ila ngabun ki perlogo ki Dakar sudah. Kalau mani ki national businessman kalau mani politician. Jo geli ki yang kadang mungkin kon mine. Ngasuh mu dah kana. Dau ge yap kamu ni biusana. Mana geli ki? Au pi kawan mu dogi maksimum witang ni do tiak kan tip kamu ulek. Hadai haiwan Daya kau ni kan lekah sumut kata le mem gua kerong. Sorong orang ni mem gua kerong kasih lo ni kasih. Dan maya terpang mulai. Kalau kita karan cembi beli kerat maksimum tu children. Nilai cukup parti kena kerong. Hanya geri buram. With a special blessing from the Almighty. Hadu ni kasih. Ladu kan madu le jaya hi. Kesulah yoi. Budu gura apliang cong harus lo surpat kerong ni. Tekan moyo ida miatna, iu kan rat maya kerpang we. Cuma i kamu streamline,
ya ke life ya ke personality yang ikon jogi dan em ye chon ye rau kan mau penduk cakata dalam penduk bagi kanisa ke family affairs menjo po chon tuan elak chambi ke social life pura kita mana ke tulu mudam baita mando laika ngajo kelamo ka kinong pelainnya motorik perlok yuma em katung ani teman usan em katung ani pastor em katung ani barat tadi perlu joya share joya chongi awak kami ke kau manto ke we are missing something which is very important ong emeli ka ong family affairs yau chambe ka wan ke yung to em bai dem banduna Cipat dia si ke kurim yang iu ke piu parayong. Cipat dia cono ke bayi kurim ke parsa kurim. Cipat mana pendap siung kurim herung ikor kijak. Empor ko em siung kur herung kurim. Empor biang duro itu to ke bayi upato march wangai. Kan itu ke family problem ko dan jam mana ke tuyung dan kita accept tidak ada. Pipat na won cenderang wadah ko biang wajib pendap siung kur herung kurim yang mau. Won senang wajib tu kon hermui kon bijak yo. Ki won mengitele njo borom iki bagi pam njo borom cikong cibuk ini. This is the standard of living we are yet to assess. We are yet to check. We are not fit to be the parents of the children if we are in this stage. Tenai tei dah wajib mo. Ile haki sen haki lap haki won kejam meeting njo menurut pulang ini. Ông em lên muốn lọc lòng mà tăng em gặp bây giờ buồn miệt to con này. Ông cứ lắm vậy. Speak for truth, speak for reality. Là đi tin như thế vào một ý bạc lại, we are mislead our own children. We are mislead our own society. Kini vào tâm hồ là đi cái nói làm cái bay cái pa cái ma cái vào. Sarong nu sudah cái persai suyongi. Iu bạc làm tak iu bak làm. It's your duty to advise them. Ewa ngai ki chong kita wala. Tekan mo yongi kanito ko meeting gua yo klam kami dikten. Am ga jingi teli chi yung jisam. Hak society hak dong ka sat ka sum ka thau. Yo ku bi ben stem go nga kan mo. Hyper damkian. Hyper wan ru nyau stem tang betul bu yo sap. Tunin dong no ni. Lai mala lai skura ta de por. Kan mo hai tai por dabo khavisnem. Uma kermen lama kelau lokal lama luyoi, lahar lama luyoi, pencoma sukanta. Kan mutip ketika experience in life, kat tuntap ya kan. Hadin puyo obor de por, sama kau yo obor lama. Hadin sang kata yo opsia, Andre tangga cam yo oplubi. Tahu kuam yo di otok kami pai ba obor kam. Therefore I learn through experience. Tenai tei dah to, em kam ke experience buat kemana yongi. Kenu way one mana no one is perfect. Even the politician who kanai pito, 99% we made a mistake. Kam tam begini ipor lecture kat Tuhan nak orang berui. Dah kaya wan penbet ke masa bahaya tak pun tak tu. Imyam remi tu orang, untuk wan penbet jadi wan kerpan jadi. Kilinar skim jo penbet jadi. We always teach you how to live in this modern world. Dan ayah ni pin ang gibru orang atau jangan takut ayah ni satu na. Tahu ada pakalan di domai hon nong tam ketiu top kan dia cotang hon mai jana. That is the life of politician. Tamper ikat derben karbon ni makan wakalam boleh kejut. Tahu dia pakalai pita ucap bila lek bahaya cipau sini kejut kayung. Misal kat vi kenu kat vi kecapau kan boleh dia. Kita tahu psikologi kami bro. Psikologi yang ini, nganang peroman ni, cawan sini, belum disiuan juai. Mereka tiap ada pi jumur onestan. Tahu ma kami memang beruman kestet, orang naikin ni. Tahu kada Yusuf, toh start pai bak berkat orang tu berkat. Itu kerek kami orang gagal ungrateful job. Ia wira bi pai bak amjong di kublesi pun sarna. Ada. Sebab job mana ni yang dua ini, job yang kita jamu. Tabun sen pentelan kuyu keren. Hanai emin ku stop ya ro, pakai perok di rap sabang. Hapar thai yom kemen ya ro. Yom sautan nat horok gilok dan horok sautan nat lagi. Uyom rum sausik dengan apa haba pi.
Kita tahu we are yet to assess all these personalities kanita manu family affairs. Dan agaknya ngayong ngam ko orang pun keten ni ba nam segawi meeting. Tadep lang ami chod ukut na we back to program. Sen kublai sibon fadar buram principal yongi. Bukan nu benga kut benga negasni yo one yo share gini ideas and thoughts. Kan we yo share la. We manakam bubiang. Learning is a continuous process in life. No one is perfect. No one is perfect in everything. Therefore, we need to be patient and understanding things. Leader never do things differently. We always think differently in every part of the field. Later now, people man leaders. Unti pininga mano minister ini, mesti gawi boy. Wini koni bidau mo mani tayo ma. Ni ba ngaman do oro cerita. Tenete daw hamjo nu sob. Hamjo nu jigermen. Em kamu ya toi. Em kamu ya mayai. Em kamu ya sheri dunagi koni kiti ya kino hikai yongi. Yo mani ke society go perfect. Yo man ke society go job. Yo man ke society go pu. Haku chor ko dawan. Ladi pa ini madu paklagi bro. We made a mistake. Untok you mistake. Emi kam ginong mikmat kana bin nukong imam pa i watropi I bonsen pa i from your strong point of view ladi pa iu baklabi I baklain buto leaders hanai bonsen ki pa iba pa iu baklabi kim ju pa ki ye man strong takat mo kamte share kani ga idea foro yogi emi ke bi bot ke bi bor ke jingitli burom mi ke family ki kolekti yogi lai ka teknologi buto selain penyo ikon ay porgi kon yo kemangi di ba adu ki pigno ikai kim yo ay por mi por no ikarni ay for school yo ki ta kauneta daw ka parents day mango ka we talk when kamtam once in a year ni twice in a year yo we share kami am ka por kom biang school yo bagi pa share am ka por kom biang man ba yo principal share bi habem ki coordination network yo yibul a stable life and a stable future nagmata ikon yung pigima today ni kan ten chapan kudo kaju kajak pa ban sayo kadar ya ketu kejingeran ko pampinne dawe yo discuss ni ngapi de kon tu pa ni ba kat ka man kanita kemeli skim mde di ba salim na thaburi hani ketu ko pan sulak ni bodem mutunga dai bo order ha ko ta ta security ya ketu ko pan ni tani tot dawe rabo tayo pun baik ni ngapi kamon we dewon we yo ile udam de yo yuri kmat ki ngakat kan ki chongchit kat kan ki burom de ibu pun lai kan ki skur I kam no mi kmat habe ti lagi tangan bentar ko tu ni kna man ki jimut yo pi yo man ko jauh de ni geten kublai cibun kam tam sisen ye pi ki be ki pa ki khot ko maya yo ni yo ei bulai pi ki met ko chat ko nang pi ki be ki pa ko stak ko tip ki be ki pa ko tibur ti balai ki be ki pa ko burom em now yo kha dap sedang dap pentai di kon yo pi yo mi ni mstem gawi yo man gi set ko officer leader yo ke jaj bru yo ni dagni keten kublai jibon cheda dura Hello. Kasngi kepada tigerku bat kecing kemen. Yepi. Hello. Kasngi kepada kecing kerku bat kecing kemen. Yepi iway. Nadu chief guest bedan brom jungi. Ki padar, ki brodar, ki sister, ki nohikai. But yepi ki kena school. Kamtam yepi ki kmiki kpajungi. Yang hangne na kenarni semendri wan ai kecik kublai kebakrau yepi imei ipab ijungi. But wan ai kuwei kecik ruai kebakerteng mei ipab i kublai school.
Now we will have a word of thanks from our teachers, Sir Everest Karmuti and Miss Manosha Karvina. Improve our institution. I would also like to thank all the invitees who present here with us today. I would like to thank Father, our principal, Father Polly Karpos Challa, who organized this program, a very important program that we from the school want to show our love and respect for the parents of our students. I would also like to thank all the teachers and students. What you have seen and witnessed today is their hard work and dedication to make this program the way that it is today. I would also like to thank Sister from the primary and especially Sister Nazarita and Sister. Thank you for consuming in these past few days, consuming their times and thoughts to make this program a successful one. And thank you to our MCs who have running this show smoothly since the beginning. So thank you for everyone who have been here today. Bless Bonsa, the Hejoy Pond, Manapaye, Burik Mat Yong Gibegipa, Kabot Yusuf, Doyin Heniran San, Stang, Condemn Pies, Snow, Senator Magic, Tuk Nantu. Dan Haile, Ottawa Yoi, Durkmat Gibegipa, you are up a talk some kind. We pendap here and nigga Yung Henny, pendap here and Madan. Dai te man sem yong pi wa balai ban pi ya man sem yong I nong kai ki khna ki kon yong pi ki kon yong I he jun por te da wa snyao e ku blai ya ki be ki pa wa ro ki do wat cha ka ni ka parents day wat e ku blai ya pi ka sni burom ko pro ya pi wa ro te ku blai la ya ki members na ka SMC ki do wat cha ka ni ka parents day Kau sekhi lang pia kan digaski wat le yo emet sem lang pia iwa ro wem hemi hai vi por hai joy por ek play le ya kau serinda rambai kon ya kentin na don ne wasdang e program wa de ep te kentin ko man le ki sempo mo perkhan ina ko vi por sem por wa kam ki khna skor wa ki no hikai churuk yo em ki te chi kre lang khna mo vi bentu ya kan digaskor wat le ki khot ki ba em ha kan digaskor he jo por ek play le ya ki nom chat wa ro we em chado chaita chiu khadar ki wa pen biang ni ya ka ba ka sa ham kan digaski e ku play phi han cha phi dem cha phi ga ding kat ni chin digaski de le so la kran ne phi ve that de tip chwai wo so phi the village pony pig with a little yap and batar lisni. They play like yaki volunteers, bring up yaki no hikai, yaki sister, what lay ya waro in the no chimbata, open back yaki line, what lay up young blonde yaki gay pan. They play like ya rabat no young chamber, what the ones kilang negasni, yaki parents stadium. Say we hate your poor, a play ya usar Alphonse Pesi, wasar Hajan Nipango. Wada priang purom ya iwa ron negasgi hagan gasgi wa I de yak men de nya bhalami chup bagi bagi pa to boy dang em yu melinyo dan yi kok mut kok mat yoro theni por nga de liam yong skor ino hikai I padar sister e kuble na ngaya piwa ro ki chim banta ki wo me mu chim banta le ki khian ki he the men ki kro la em ki bagi pa be ko pa pun yong I em ngan gasgi e kuble lang I piwa ro kuble chibon lai su lai sa kuble chibon lagi arno kinomika yugi sajisian yin biang khmat yung phi gi be gi pa kuble chia jar ko na benta kejing em lang yung phi kejing em sim yung phi I wi nadu pada nas dosen na seminary paragambar director Ibudar system na Hospital Sisters of Mercy for your presence. Thank you once again. Klem yu umeling ya pi kinong hikai kurat kreatif. Achi benai the practice acha ya kicing e gubun kuble chijar mo nak benta kicing kreatif pi waro kinong hikai. Yang media person, camera person yungi kentu hawa, ada wan
hanang nagbenta gini program yungi yang PS sistem kata yang samla Kaiman Muksor Bagatim Munacha ya sistem duduk mid penbiang ya ke sound system kami tuan di permenarang buat nadin Henry ngacim ini. May I request all the students to kindly pay attention, do not make mistake. I request all the students to kindly pay attention to some important announcements. Nagbenta kajing charge tom yung pi, but hakti ya wawan na TV nasang ka puja, ka cuti puja, kali kaso kasan tarik bulan Oktober.